Sadakallahu azim. Oni se služe spletkama, a ja ih uništavam. Zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak i ostavi. Istinu je rekao uzvišeni Allah dželle šanuhu. Draga moja braćo, u ovoj hudbi želim da se bavimo pitanjem personalizacije, individualizacije i kolektivizacije uspjeha i krivnji. Razumijet ćete kasnije o čemu želimo govoriti, ali u najkraćem vi vidite da danas u svijetu tako stoje stvari da je sistem vrijednosti poređen, da su teze o dobru i zlu zamijenjene i da u takvim okolnostima muslimani širom svijeta nose hipoteku stalne krivnje i koliko god za takvo stanje možemo okriviti druge koji nam rade u glavi, tako isto moramo priznati da dio krivice snosimo i mi sami za takvo stanje. Dakle, bavit ćemo se tim pitanjem u ovoj hudbi. Eksplozija bombe u blizini poslanikove alejhiselam džamije i u blizini njegovog kabura nam jasno otkriva da neko koji nemusliman projektuje, sponzorira i generira stanje u kome su muslimani glavni i jedini svjetski protagonisti terora i zla. Nema toga muslimana koji će radi bilo kakvog cilja ili interesa ili u službi bilo koje ideologije opredijeliti se da aktivira eksploziv i tako poremeti mir oko Resulullaha i oko Kabe, a da se pritom naziva sljedbenicima poslanika i ove kible naše. Dakle, ni jedan musliman u svijetu ne bi ovo učinio ni za šta na svijetu ako je musliman. A pošto je neko učinio, mi onda znamo da se ovo ne projektuje u kuhinji koja je muslimanska kuhinja. Sasvim prirodno. Prije da se radi o muslimanskim trojancima, a trojanci su metafora za ono što se desilo nekada u staroj Grčkoj, kada su podvalom uspjeli da osvoje grad Troju, o tome možete malo i pročitati, i uspjeli su pomoću podvale. Isto tako je i ovo podvala. Neka nam niko ne kazuje da je musliman došao da poremeti red i mir oko Resulullaha. On ne može biti musliman, to je samo taoc u rukama nekog nemuslimana i dušmana muslimanskog. Znate li onu anegdotu o kukavičijem jajetu? Kažu da ptica kukavica snese svoje jaje u gnijezdo druge ptice koja je slična njoj po boji perja, ali ne i po veličini. Ona je krupnija od te ptice. I to njeno jaje, ova ptica ne može da primijeti da je to uliz. Pošto se njen ptić, kukavičji, prije izleže nego ona pila, onda on odmah po izlijeganju, čim dobije prvu snagu, izgura ona dva jajeta iz gnijezda i ostane samo u gnijezdu. Ona se mala ptica zdrobi da njega nahrani jer on je pokrupan, znate. Ojača tako i napusti gnijezdo i tako kukavica svog potomka odhrani na tuđem znoju, na tuđoj krvi, u tuđoj postelji, na tuđem trudu i tako dalje. Isto se mnogo ovih dana toga dešava muslimanima, širom svijeta, a naročito na žarištima gdje se vodi ratovi. Drugi kontekst u kome ovu hudbu interpretiramo je komemoracija u Potočarima, gdje svake godine
taj skup pokaže razmjere praznine u riječima onih koji su Bosnu i Hercegovinu prepustili zločinu i spriječili Bošnjake da se adekvatno brane, vežući im ruke embargom i drugim diplomatskim spletkama. A danas, nakon što se nismo uspjeli adekvatno odbraniti, nakon što smo platili hiljadama života, izgubili dragocjeni dio suvereniteta nad svojom domovinom, dođu ti ljudi pa nam pričaju isprazne priče i vidi se da su njihove priče isprazne. I ne vide koliki je njihov propust, a za svaku sitnicu su spremni okriviti muslimane i nazvati ih dežurnim krivcima. Na našu žalost, Bosna i Hercegovina, naša domovina, nije usamljen primjer na svjetskoj sceni. Nedosljedna politika svjetskih centara moći se provodi u Palestini, u Siriji, u Iraku, u Egiptu, u Libiji, u Čečeniji i mnogim drugim krajevima svijeta koje nisam spomenuo gdje žive muslimani. I u tim krajevima muslimani i muslimanske manjine trpe nepravdu i snažne restrikcije koje nisu spontane, nego se vrlo često projektuju u raznim centrima moći iz raznih razloga. Vidite, braćo, u svijetu u kome živimo standardi su izmijenjeni. Sve češće se teze zamjenjuju, propaganda postaje zvanična istina, a prava istina se gura u političku arhivu. Odbrana i iznuđena reakcija se nazivaju terorom, a rat i neselektivno ubijanje muslimana se naziva borbom protiv terorizma. A još se ta borba plaća i sponzorira međunarodnim sredstvima u kojima značajnim udjelom participiraju opet sami muslimani. Dakle, protiv muslimana se mnogo toga okrenulo i mnogo toga naopako funkcionira. Zla namjera pa je i sve ostalo zlo. Kada neprijatelji islama načine uspjeh, onda ga oni kolektiviziraju. Kažu, ovo je uspjeh Evropske unije, ovo je uspjeh Amerike, ovo je uspjeh euroatlantskih integracija, ovo je uspjeh Ujedinjenih nacija. A kada isti dožive bruku ili kada neko njihov uzme automat pa pobije razred djece u školi, oni kažu, to je učinio taj i taj. Ne samo da individualiziraju taj zločin, nego ga personaliziraju. Neće reći, to je učinila ta i ta grupa koja je poslala ovog da ubije, nego ni grupe oni neće ga optužiti, nego kao to je učinio samo taj i taj. I odvedu ga psihologu ili psihijatru, proglase ga neuračunljivim i tu se stvar završava. Istovremeno, ako se kod muslimana desi uspjeh, tada naš nadmoćni protivnik, dušman, relativizira taj uspjeh i obavezno ga personalizira. Sada naš uspjeh vežu za pojedinca, neće da kažu to je postigla ta i ta grupa, to je postigla ta i ta grupacija, to je ta nacija, ne? Nego samo ta jedan i to prešutno jedva njegovo ime izgovori. A ako neko od muslimana učini zločin, onda oni kolektiviziraju taj zločin, jer imaju moćne medije i sredstva u rukama. Ne samo televiziju, nego imaju internet. I onda kažu islamski fundamentalizam, islamski terorizam, islamski radikalizam. Ako je ubio neko, kaže to je islamska grupacija, islamska grupa. Dakle, svaku našu negativnost, ti moćni mediji i njihovi protagonisti, oni to kolektiviziraju. Zašto? Tada smo svi krivi. Za svaki teror, za svaki zločin, za svaku krivicu postajemo svi krivi. Od istoka do zapada, svaki musliman. A kad učinimo dobro, onda neće da kažu da smo svi zaslužni. Zato uzvišeni Allah samo kaže innehum yekidune kejden ve ekidu kejda. Oni se služe spletkama, a uzvišeni Allah samo kaže, ali ja te spletke sprečavam, dadni im još vremena. Dakle, na kraju će Allah presuditi i nama i njima. Ali mi moramo znati da naprosto postoje takve tendencije, da je sistem vrijednosti na taj način poremećen i da su teze tako zamijenjene. Danas
muslimani koji se brane u Siriji da sačuvaju goli život, ili muslimanka u Palestini kojoj sruše kuću, pa ona napravi šator, pa joj sruše i šator, ona kaže napravit ću ja kolibu. Ona je kriva što se brani. Nije kriv onaj koji je srušio jednom kuću, pa drugi put šator, pa treći put tu kolibu. Ne, nego je kriva ona što se brani. Nažalost, takvo je stanje stvari u današnjem svijetu. Allah nas je iskušao tim vremenom. Uzvišeni u časnome ajetu ukazuje jestahfune minen nas, vela jestahfune min Allah. Oni kriju od ljudi, ali ne mogu sakriti od Allaha. Dakle, Allah Đelešanu to sve mogu. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. On je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima on nije zadovoljan, i Allah dobro zna sve ono što oni rade. Ovo je Allahova prijetnja koja se nadvila nad njih, a naša kušnja koja se nadvila nad nas. Zamislimo kada bi u nekoj od zapadnih zemalja neko svrgnuo izabranu vladu ili izabranog predsjednika. Šta bi se desilo u tim zemljama? Tada bi, uvjeren sam potpuno, sve zemlje članice te određene integracije izopćile onu zemlju, rekla bi ti si srušila izabranog predsjednika ili izabranog premijera, vi ne možete biti dio naše demokratije. Ista ta opcija u Egiptu, koji nam je slučaj dobro poznat, svrgava izabranog predsjednika, trpa ga u zatvor, sude mu, evo nekoliko suđenja, doživotna kazna ili smrtna kazna, i sa Egiptom sarađuju kao da se ništa nije desilo, sa tom novom vladom Egipta. Dakle, to je još jedan pokazatelj koji nam govori da mi imamo posla sa ljudima koji nam ne misle dobro, koji su neiskreni spram nas i koji režiraju mnogo toga što pripisuju nama, a mi nismo dio toga. Muslimani u biti, u suštini, po kuranskom slovu i po slovu svakog islamskog propisa ne mogu biti teroristi. Jer im Allah nije pozvao da terorišu nikoga. Allah žanu je muslimana zamislio da bude faktor mira na zemlji i reda. A ovo što se je pobrkalo, svi ćemo odgovarati pred uzvišenim Allahom Đelešanu. Uglavnom, a uzvišeni Allah žanu pita لَمْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ وَالْقَوْلِهِمُ الْإِثْمَ بِأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. Treba da ih čestiti i učeni ljudi od lažna govora i zabranjena jela odvraćaju. To bi trebala da čini crkva, to bi trebala da čini humanitarna organizacija i tako dalje. A onda da vidimo da li smo mi za određeni dio krivi. Uzvišeni Allah žanu napominje فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kako ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. Tako kaže Allah Đelešanu. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno od Allahovog sunnetullaha, da ih Allah ne iskuša čime. Generacije naše i one prije nas su vjerovatno zaradile ovu kušnju nekim svojim postupcima. Muslimani su u dalekoj prošlosti bili vođeni objavom i Resulullahom. Sve što je muslimanima trebalo, objava je kazala ovako ćete. Ili je Resulullah kazao ovako Allah. Kada je nestalo objave i kada je sa ovog svijeta otišao Resulullah, muslimani su gledali u pravedne halife. Kada je nestalo pravednih halifa, muslimani su se dali na ištihad. A to je umovanje i na osnovama objave traženje rješenja za sadašnjost. Svaka generacija za sebe. A onda je došao period kada su muslimani pristupili taklidu u razvoju šerijatske pravne misli. Taklid je slijeđenje. Nema više novih rješenja i ideja, nego samo se oslanjaju na ono što je bilo prije. A onda je došao vakat kada su muslimani zbog te stagnacije i mirovanja
postali ovisni o drugima. Drugi su nas pretekli u nauci, tehnici i tehnologijama i zagospodarili su nama danas zbog toga. I mi danas plaćamo ceh tome. Oni se s nama mogu poigravati kao maca sa ulovljenim mišom. Pa ga ispusti, pa mu da malo da bježi, pa ga opet dokopa. Tako se mi nalazimo u rukama tih gospodara moći. Zašto? Zato što su došle generacije muslimana koje su kazale nema ištihada. Prve generacije muslimana su najbolji recept dale za život i čujemo urlike sa svih strana, vraćajmo se nazad da slijedimo i kopiramo te generacije. Braćo, one generacije su zlatne generacije. Zašto? Zato što su našli recept za svoju sadašnjost. Oni nisu tražili recept za našu sadašnjost, nego za svoju sadašnjost. I to su naši prethodnici na koje moramo biti ponosni. Ali mi danas moramo naći recept za svoju sadašnjost, koji ne može biti isti kao recept onih koji su živjeli prije nas na 800 godina. Jer oni nisu naprosto živjeli u ovim uslovima u kojima mi živjeli. Dakle, moramo ponovno pamet u glavu, uhvatiti se za uže mudrosti Allahove dželešanuhu i početi ratovati sa našim protivnicima glavom, ne sabljom. Ako sabljom ratujemo, mi smo nejači, mi obavezno gubimo. Ali ako budemo počeli glavom ratovati, možda mi jednog dana ravnotežu uspostavimo na ovom bojištu pod znacima navoda, pa budemo toliko moćni i toliko umni ljudi da ćemo unaprijed pročitati svaku spletku koja je prema nama, da ćemo ljude poznavati onakve kakve jesu, ne kakve vidimo na televiziji ili iz medija, da ćemo svaku situaciju znati osmisliti i naći najbolje rješenje. U tome je poenta. Zato molim svakoga da misli i da iščitava Allahovu knjigu i traži pouke u njoj. A da svoju stvarnost iščitavamo na taj način da budemo pronalazači pravih rješenja i mudrih rješenja u kojima ćemo uzeti daha, ostaviti sebi otvorena vrata za rješenja koja treba da uslijede i tražiti najbolja moguća rješenja. Ne treba da nas vode ni emocije, niti treba da nas vode oni koji su potpuno skrenuli u poimanju islama i u njegovom razumijevanju, nego moramo tražiti takva rješenja kako su to činile one generacije na koje smo mi danas ponosni i birati takve puteve u kojima će biti puno mudrosti i puno prostora i vremena za muslimana da učini najbolju stvar. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nas pomogne da se uspravimo, da skinemo ovu hipoteku sa sebe, da okrenemo leđa svim onim zabludjelim koji nas pozivaju na kriv put i na kriva rješenja, koji su možda taoci nečiji ili su možda izdajnici naši. Molim Allaha dželešanuhu da nas opremi takvim senzorima ljudskim i vjerničkim da uvijek prepoznamo šta je pravi put, a šta je stranputica. Da nas Allah pomogne.